Polisi muri Kenya yavuze ko abagabo bagera ku 8 bari bitwaje imbunda bashimuse abakorerabushake b'Abataliyani hafi y'inkombe kandi ko abandi benshi bakomeretse barimo abana batatu. Abatuye Beni muri Kongo akarere kibasiwe n'urugomo bumvikanishije ipfunwe no kuba batabona aho igihugu cyerekeza mbere y'amatora ateganijwe ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 12. Abanyazimbabwe bishimiye impinduka mu buyobozi barizihirwa mu mpande zose z'igihugu ariko nta kintu kigaragara cyahindutse kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. AfriForum itsinda rihagarariye abazwi nka Afrikaners bo muri Afrika y'Epfo bagize 5% by'abaturage bakomoka hanini ku Badage, Abongereza n'Abafaransa bagiye gutura mu gihugu bakoze imyigaragambyo mu mihanda bamagana ingamba z'isaranganwa ry'ubutaka n'ubwicanyi bavuga ko bukorerwa abahinzi abazungu. Naho mu Misiri inzu ndangamurage ibitsemo ibintu byinshi bya kera yizihije imyaka 116. Abayobozi bumvikanishije ko itazatakaza ubuhangange bwayo nubwo igihugu cyitegura gufungura indi nzu ndangamurage yirushije ubunini.